Pemirsa, pandemi COVID-19 jantan mawasana pisan ring sajeroning sektor pariwisata Bali. Sajeroning usaha ngamulihang rasa percaya ring sektor pariwisata Indonesia Hotel General Manager Association IHGMA kasarangin di Parda Bali mastikayang pasar yening Bali sidang ngalaksanayang standar clean, healthy, safety, dan environment sustainability CHSE. Manut Ketua DPD IHGMA Bali Yoga Iswara, IHGMA sareng Dinas Pariwisata sanenya rengin Wakil Ketua Tim Percepatan dan Pemulihan Pariwisata Bali ngemargiang konferensi internasional. Parikrama puniki pina kepahan saking penyiagayan para angga industri pariwisata sareng pemangku kepentingan nyangre kabungkahnya Mali perbatasan negara miwah jalur internasional sesampun lintang katutup sangkaning pandemi COVID-19. Konferensi internasional kelaksanayang melarapan sistem daring, nyarengang narasumber sani umandel ngangganin market internasional, liwire angganing pasar mancanegara sekadi Tiongkok, Jepang, Australia, Malaysia, India, Belanda, Jerman, Filipina, Rusia, Mesir, miwah Denmark. Yoga Iswara ngodarang melarapan ngulemang angganing biro perjalanan saking mancanegara puniki, keaptiang Bali sida meredefinisi pasar nganutin kahanan new normal. Sepisanan nguningayang penampen penegara tiosan inik pidabda Bali sajeroning nyangre pariwisata sani kedadosang dasar antuk rauh malih ke Bali. Konferensi virtual puniki taler keanggen galah promosi antuk nguningayang Bali ring jagate turun ngicenin galah majeng krama panegara lianan antuk rauh ke Bali. Pinaka usaha antuk ngemit Bali mangdaraja kedadosang destinasi utama majeng pengunjung mancanegara. IHGMA DPD Bali pacang stata mau usaha ngemargiang becik si Medresta Anyar kesarengin Pemprov Bali. Tur nganutin program Kementerian Pariwisata melarapan parikrama sertifikasi CHSE majeng hotel-hotel miwah sektor pariwisata ring Bali. Tios pinake standarisasi protokol kesehatan pahan puniki taler nangyang rasa percaya wisatawan antuk rauh ke Bali. Yoga Iswara ngwawahin tujuan utama IHGMA DPD Bali antuk nyaga keselamatan, kesehatan, keresikan tural sedeg-deg samian angge nyaringin perjalanan miwah wisata ngawit saking pebisnis wisatawan kantos pamikarya perhotelan taler angge tiosan melarapan pemargin CHSE Bali sayan sayage nyangre pengrauh wisatawan mancanegara. Wirnaya Bisnis Bali nguningayang.